Ende ha. Populang awak mo dega ko bara ka kanca ko ye. Nyo plan suko na jo keripik ubi ko mo ha. Iya. Anak di waktu yang suko bana ubi ko nyo. Pulang nga bagala ka kanca ko ye. Kalau masak aku orang biar tekan anak wa. Tibalah dek berjauhan dek keadaan wa agah ko. Awak kan gini mama pela. Beko tibo situ salamnya mak pela, ciumnya, boleh senang hatinya. Le paham pela. Ibu awaknya lalamu tinggal. Le. Le dengar tu. Bunyi soto, bunyi pulang lah nak dan ka. Dari lihat lu nya. De, yola pulang anak de, nal sanati de soe, ya pulang nak ganti de, nah. Lah senang hati mak le pela, calik ko pela. Lah pulang anak de pela. Lah gadah nak ganti buna. Mga ibu kamay ko tadi ko tahu dek pela macam ko nak usah nak kasih ko kan. Ama nak pernah majam pela kayak gitu. Berdosa kalau semua orang tua kayak gitu. Yuk lah masuk gitu lah yuk. De pela la tagaga ibu mo pela ke ibu kau ka pe ka kanagamitun ko baubah si pai kunye pela pasi penelo ne. Ko duduk aja ibu bayalan kau. Biarlah daripada orang duduk sini ibu baun. Nak boleh gitu doh nak. Ama nak pernah majan anak kayak gitu doh. Coba adek mainnya duduk sini orang nak nio doh. Ya nak boleh kayak gitu doh. Kalau nak suka ancak nok je lah. Ibu tagaga nak. Kemailah nak. Ibu tagaga. Ya, jawab lah salam mama tuh. Kemailah nak. Ibu. Kemailah nak. Ibu tagaga sama pelamu. Nak pulang aja lah wak lema. Mana pulang? Nak boleh mah deh itu doh nak. Ibu aja ibu nak. Nyo tagaga. Ama nak pernah ngajan pela kayak gitu doh. Tolonglah nak. Jangan dia nak dorako. Kadang nak tagaga pela lah segala mo pela sama mama. Sekali-kali sama ibu kasih kau lah nak. Biarlah di sini nih dia orang senang. Nak boleh mah deh itu. Jawab lah salam ibu tuh nak. Nyo orang dah mama aku masuk juga. Beko dibakar wak dia api beko nak. Le mau masuk api neraka. Aja lah wak lema. Jangan mau deh itu banana. Mana sepeda babali. Itu deh anakmu itu. Mailah nak. Pela cibu. Nyo gagal. Tulah menangi ibu tuh nak. Capek lah nak ibu. Mape nak gadi ibu bali anak. Ibu elope tagaga le ya. Modea. Tidak doh. Ba ako indah. Niyo yang doh. Ijan nya bina niyo tu nak iko ibu ko nak lalamo nak gadi ibu nak pulang-pulang. Ibu lama pulang aja lah lima. Capek lah nak cibu. Ijan babalik juga lah ya. Niyo asiko doh. Mangan nak niyo tu nak iko mana komo. Yo nak niyo kan tu kan dipangan lo deh ibu lai. Capek lah Ijan nya bina pulang niyo lima. tu nak. Mangan nya bina niyo tu nak iko ibu komo nak. Ba anak ibu ko makin gadang makin tele ko. Dah sekarang. Pela nak boleh sama itu sama ibu pela do. Kalau pela nak nama berubah, ma nak mau bawa pela pai balik ke rumah mama lah jale. Kalau jale kecil nak niyo siko do. Yang kau tahu dek pela macam kau calo sana siko bernalai. Pela pulang lia. Jangan mau deh tu banana. Iko lo kan ditinggal siko kau ngangi lah mengapai-gapai kau ngangi banyak. Lalu dia lapi abu dulu ah. Kalau di rumah bekasi akan ada lo lapi segeh lo. Siko jadi lah apa kok kita angin aja lah tangga kapal lo rumah pakai AC wajib lah pulangan dan niyo siko dah ha. Itu duduk sekolah ha. Oh pulang nak di rumah ya. Ikut lah. Tiba pela, lalu mau pela tiba. Dek ayah kok mandi ke lah yang kintu lihat. Tadi lah kalau baku lahak je. Lama malam mau bana lah lampu maghrib ulang ah. Dia mau itu nak.
Rami-rami orang tu. Pulang pela nak. Kemana, Mak? Apa? Iko kayak sepeda pulang ah. Do rami-rami pak itu ah. Iya, Betul Mak. lah. Kalau baik tu kecil, Mak. Kalau emang sepela lah tibonyo, marilah awak ke sinan, Mak, menceliak ya, Mak. Bila tibo pela, Mak? Mungkin baru tiba kayak baru. Tulis tu lah. Jadi, Mak. Acara aku rami-rami ya. Itu mau dah tibo dah. Ya. Pelanya lah pulang dah, tapi nyo mau tinggal sekodo dah tanyo lah nyo ba anak dia atau ulun ado. Di mana sepeda? Yolah kadang kalau mak belum nak mak pulang kau. Ya tu mah. Mama pela mah salam lah. Enggak dah. Nak boleh sama itu dah. Nio pela dah. Salam dulu. Kan mama ya. Yolah, kontal lah. Tan, awak tadi sobok si Pela lah pulang punya sobok rumah tadi. Ayonya ya udah pulang kan awak lagi 2 hari kau memang itulah nak awak kaban mah. Jadi kesempatan buat sobok ini kau. Itulah nang kadi kaban silana kalau diketik kena. Kalau lah kadang ini kau itulah bak kecek mama. Iya. Ambo ini kau tena maya, ambo menguinya. Yo kalau itu, yo kita si jumpa sebelah tu kita agian sehat lah kita. Sobok itu agiah. Iya insyaallah. Ya. Yo nak ni Pela tinggal jauh rumah dah, ibu. Nio pela do mak. Pak nak mau Pela tinggal jauh ibu? Yo mak cantik aja lah keadaannya siko beda keadaan aja di rumah mama. Kalau nak mau di beda model itu kan. Sebab baca orang kalau masalah itu tidak bisa dibanding-bandingkan dah. Walaupun buat acara punnya tetap ibu Pela melawan orang tua tidak boleh lah. Itu pesan mama. Lama-lama nak ke mama deh lah mau nak pulang Assalamualaikum. Ya. Ya. Seko. Ya. Ya. Kan sehatan. Alhamdulillah. Balik walimah lah maghrib solat. Yuk, balik kita lagi yuk. Uni, Depi balik ya ni. Kini biarlah Depi bawa Pela pulang dulu. Minggu besok Depi kamari lihat dia ni. Ya hati-hati pio. Ya ni. Lihat lah mak. Ya. Adilah ni maghrib. Ya. Dah Depi balik lah dah. Biarlah Depi ajan Pela tu ni. Dah. Dadah. Anak nio lagi sekolah do aja nama kau. Astagfirullah, dek anak ko nak. Daga sa to.